Real Madrid yategeje imyaka 10 kugira ngo ngere kubona umukinnyi wayo kora ku rukweto rwa zahabu. Kylian Mbappe yatwaye Golden Boot muri Real Madrid, abo umukinnyi wa kane ubikoze mu mateka yabo nyuma ya Cristiano Ronaldo, Hugo Sanchez ndetse na Ronaldo Nazario. Kylian Mbappe yahigitse barimo Victor Gyökeres wakiraga Sporting kaza kujya muri Arsenal ibitego 44 mu gihe kandi atari ubwa mbere bikoze kuko mu gikombe cy'isi yatwaye urukweto rwa zahabu yambaye nimero 10 muri Champions League. Mbappe yatwaye urukweto rwa zahabu yambaye nimero 7, none umwaka ushize yabikoze yambaye nimero 9. Aho se zigeze aka kanya Mbappe amaze gutsinda ibitego 16. Ese ubona se zizajya kurangira afite ibitego bingahe?